World's largest floating bookstore nga MV Logos Hope niabot na gyud dinhi sa Sugbo. Ani ang line report nila ni Rhea Beyamanzano ug Feline Cyril Hanson. Midunggo gahapon, ika-5 sa Mayo, ang barkong MV Logos Hope sa patalan likod sa Malacañang sa Sugbo. Ang barko nga nagdala og kapin 5 kalibuan nga mga libro nga ibaligya sa labing barato nga presyo, magpabiling sa Sugbo sa tibok buwan sa Mayo. Public kini sa publiko sukad karong alas 10 hangtod alas 9 sa gabi. Taga Domingo, public kini galauna hangtod alas 9 sa gabi. Ang barko gimaneho sa usa ka German charity group nga GBA o Good Books for All. Nagkantidad og 20 pesos ang ticket taga-taw. Apan ang mga bata 13 anyos paubos ug mga senior citizen libre ra. First visit for the Logos Hope here in the Philippines in 2012. Then after that, it toured around Southeast Asia, Asia, and the Middle East. And then it came back here for a final tour before moving towards Africa and Latin America. In the Philippines, Cebu will be the first port. The ship is just coming from Malaysia now. And it will be here in Cebu for this month of May. And then it will go to... Yes, until the 28th, it will be open to the public, and it will leave on the 29th. And then we sail on to Subic Bay, and then San Fernando, La Union. So we are around 400 crew members from 60 different nationalities. It's scheduled to go to Hong Kong after the Philippines. Alang sa Sun.Star Pilipinas, ini si Rhea Manzano, CNN Com Arts Intern. Kaganinang buntag, opisyal na nga gibuksan ang MV Logos Hope alang sa katawhan. Sa kuhang halagway ni Sun.Star Cebu reporter Da Vinci Maru, si Cebu City Mayor Michael Rama ni hatag og regalo kang MV Logos Hope Captain Tom Dyer kaganinang buntag.